Kefit ban penlong daga Dawki Dorbar Shnong haka nyo bat Tarik Kyllalyngkot Januari araja apusan. Kan don ru ka Kyllalyngkot shat lani ka dancing competition bat ka bayrung lani ka entry fee kan day sam spa ting kamarway bat an pediang tangi ki baladap kat arsnam shaneng. Ka khusnam ya ki bawan hak badingkong kan day 10,000 tingka ki bawan baar kan day 4,000 tingka bat ki bawan balai 10,000 tingka. Ka last date ban pediang ya ki noi simbenta ka dancing competition kan long haka Tarik Kyllalyngkot araja apusan. Hakiteki arsi an wan ban pensyong shit da ki nong rai bapau nam kathan bakan top ya ka samla bahon marwen na Shillong bat ki da banyar haka nyu Tarik baraka Tarik pat an wan pensyong shit da ka padu blood bat ka Kyllalyngkot shat marway lane ka solo dancing competition. Kan don ru ka bumpa hausi bat ya ki jingtep bakhambnya pila ban phone hakini ki number harum pra iway lai iway kandai san iway not pra jong ai ten song German lani nyo not san lai nyo kandai nyo pra lani pila ban phone o pra nyo sao pra ar lai riu i poleng Fete secretary